Swastiastu. Wastan Titiang Idewo Gede Agung Cahadiputra. Wastan Titiang Desa Iputu Sintia Dewi, perwakilan saking kelas 11 IPA 3. Om Awi Ginamastu Namaswidam. Inggih durusan. Anggen peke ling ring mana Ainggih wawanen malih pisan. Anggen peke ling ring mana Punika wantah anggen Titiang mapi teketen dewek. Mangas titi sang Hyang Widi Sampunan pisan lali ringlinge Hyang Widi. saking indeh Titiang ketus saking kecap Sang Hyang Haji Agama. Angi kata naring kidung Turmani kai kata Titiang renggagitan puniki. kanthi asipa tenagama Sang Hyang Agama anggen Titiang matuntun. mangranjani Rikalaning Titiang mangiket mantek tutur mangdeng wetuang tutur luwih utama. Norahana kadung kita Muangdane nenten kebiah parane kapanggihan.
prade dewa numites malih kejagate pada sangat pangetatas becikang ngawas pada yang mana pastika sangkan panam kaning iku punika wantah sangkaning laksanan idewone sota ninda dia manusia rikalaning idewa numadi dadi manusa abang pasti muangda pastika moksa harta jagat hiata kelepasan lan tetujon ring jagat panggihan Om Santi 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 Om